dobroveče, drago mi što vas vidim u velikom broju, dame i gospodo, cenjeni prijatelji, partneri biblioteke, kolege, kako iz prosvete, tako iz kulture i svih ostalih branša, pa se naravno to nam je i direktorica turističke organizacije Ruma, ja sam ovom prilikom Milice pozdravim i hvala vam što ste došli i što prisustujete ovom predposlednjem predavanju u sklopu 15 dana slovenske pismenosti i kulture. Nama već dobro poznato lice, juče naša gošća, moderator, sada autor i uopšte predavač večerašnje teme. Mislim da će biti izuzetno interesantno. Ja zaista neću da oduzimam vreme niti da stavljam sebe u fokus celokupne večeri. To je svakako Janja Todorović. Janja, vas ovom priliku pozdravljam i srdačno zahvaljujem što ste i u ovoj uopšte gužvi meteži koja je oko nas, pogotovo u Brdu, stigli i što ste nas ispoštovali i radujemo se, pravo da vam kažem, što ćemo čuti ovo veoma interesantnu temu. Hvala vam na poziv. Janja Todorović, izvolite. Poštovani organizatori, dragi posetioci, evo nas drugo večer zajedno. Sticajem okolnosti je bilo juče da bude moderator, ali svejedno to su, a ovo večerašnje predavanje je bilo i planirano i najavljeno u okviru Dana slovenske pismenosti i kulture, a juče je bila podrška prijateljima, da tako kažemo, neophodna i potrebna, jer oni jesu pesnici, jesu pisci, ali treba to sve osmisliti u jednu logosno smislenu celinu i predstaviti adekvatno publici, jer kao što ste videli oni koji su bili juče. A ova tema je planirana, najavljena i ona jeste moja tema. Premda moje interesovanje i bavljenje, osim duhovnošću, uopšte svih svetskih religija sa naročitim fokusom, a i ličnim uverenjem na pravoslavlju, takođe je drugi aspekt bavljenje slovenstvom, uopšte slovenstvom, znači slovenskom kulturom, poreklom, jezikom, pismenošću, tradicijom, verovanjima, običajima, folklorom, bogovima, da tako kažemo, to je s panteonom slovenskih božanstava, a ova večerašnja tema jeste sa osvetljen aspektom svetlošću hristijanizacije slovenskih naroda. Šta to zapravo uopšte za većinu Slovena znači, šta je to značilo u ranijim vremenima, a šta znači kroz istoriju, šta znači danas i kako se zapravo taj proces događao i odvijao. Dakle, kao što ste videli, naslov teme je znači hrišćanske vrednosti ili civilizacijski kod ili više hrišćanska svest kod slovenskih naroda koja je došla sa civilizacijom i u odnosu na nju ćemo osvetliti i stari paganizam slovenskih naroda i novi paganizam slovenskih naroda, koji je realno prisutan i ne samo kod slovenskih, koji je jedna mitska svest kod većine naroda na svetu. Znači, svi narodi imaju svoja paganska verovanja, da tako kažemo, i svi su pošli od nekog animizma, totemizma, panteizma, politeizma, što znači verovanje u moć prirode, u čuda prirode, u duhove, dobre i zle duhove, verovanje u politeizam, mnogo boštvo, mnoge bogove, i to je jedno stanje svesti, da kažemo, mitsko, tradicionalno, većine naroda na planeti, to je svih naroda. I to je logično i može se slobodno reći da je to dečiji uzrast ljudske duše, kako čoveka, tako i naroda. Nije moguće ni čoveku, ni narodima, naročito mladima, da se otvore oči, da odmah imaju poznanje svih tajnih. Mora proći proces spoznaje, saznanja, razumevanja, sticanja više svesti koja podrazumeva i višu duhovnu svest u razumevanju misije čoveka i čovečanstva, a u sferi toga i svakoga naroda pojedinačno. Inače, u Bibliji je napisano da je Gospod odredio mesto, vreme i među svakom narodu na planeti, oblast i vreme postojanja. Dakle, svaki je u promisliteljskom planu Božijem, ali s time što postoje autohtoni narodi, dakle, koji su proistekli iz zajedničkih korena, zajedničkog roda, zajedničkih otaca i praotaca, i postoje narodi koji su, da kažemo, najčešće veštačke tvorevine, veštački stvoreni nacije. To se naročito dešavalo u 19. veku i u našem 18. 19. nama bližim vremenima, kada su se po geografskim svojstvima ili političkoj volji organizovale određene države, a ne samo po pretežnoj narodnoj ili nacionalnoj svesti.
Međutim, svaki čovjek, svaki narod je proizvod volje Božje i kao što je rečeno, svaki će narod doneti darove slave svoje i prineti na dar Gospodu u Gornjem Jerusalimu. Ovo je divna misao i divna rečenica, naročito za narode pravednike, kako kaže jedan divan jevrejski mislilac srpskog roda koji je delovao u srpskom narodu i koji kaže da je srpski narod pravednik. Narod koji ima specifičnu misiju i specifičan zadatak od Boga, a to je poveren mu zadatak da čuva svest o jednome Bogu i da je razvija i da je prenese i raznese po svoj vaseljeni, to slobodno možemo reći. I to se zapravo našem narodu i dešava. Ovakav tip predavanja sam držala po svim balkanskim zemljama i svim bez razlike, u celoj Evropi, Rusiji, i vidim realno da naši rasejani narodi su po promislu rasejani po Evropi, po Americi i po ostatku sveta i čovečanstva, Australiji, gde god dođu, oni se okupljaju oko hrama, grade hram, zidaju hram, tamo gde ga nije bilo, oni ga stvaraju. Oni, znači, počinju da služe službu Bogu, prinose žrtvu Bogu, to je sveto pričešće, tako sveštenik u ime naroda i narod zajedno sa njime prinose. Slave Boga ime njegovo na zemlji. Ovo govorim kad bi se gledalo iz duhovne vertikale, iz duhovne visine. Mi iz duhovne horizontale, zemaljske, to teško sagledavamo usled naših okupiranosti životnim obavezama i brigama, ali kada se duhovno uzdignemo, vidimo da je to ključna misija. Mi ne dajemo svetu slavne bankare, slavne biznismene koji imaju milijardi. Ne dajemo tipove ljudi koji se bave samo materialističkom kulturom, isključivo jedino. Najčešće velikane u nauci, u duhovnosti, u religiji, u poeziji, u proroštvu, u sportu, viteški, sportski, junački, epski duh, da tako kažemo, samo u novim vremenima na nov način, oličen. I u drugim sferima, znači, zanimanja korisnih za čovečanstvo. I kao što rekoh, znači, slavimo Boga i pronosimo slavu njegovu u svoj naseljeni. Možda i drugi narodi imaju donekle tu misiju i mnogi imaju, neću se sad baviti njima, ću bi to širilo temu, držim se okvira koji su nama zadati i u kojima mi sebe prepoznajemo kao članove naroda Božjeg, laosa naroda Božjeg. Nama se ponekad malo i smeju pa kažu nebeski narod, malo šaljivo pa i podrugljivo, jer objektivno mi vidimo da smo od krvi i tela i vidimo naše zemaljske i ljudske slabosti i vidimo da naravno nemamo baš one svetosti i savršenstvo koje bi trebala da bude, da kažem, epitet nekoga koji ima epitet nebeski narod, ali sa druge strane to je naša želja, naša stremljenja, naša težnja vekovna, pa ja verujem od početka našeg postojanja do dana današnjeg. I to je neki zalog i u prošlosti, i u sadašnjosti, i u budućnosti i ja verujem da to, iako je šaljivo, ali na neki način nas, Boga mi, istinito i definiše. Premda su neprijatelji to želeli možda i podrugljivo da na neki način predstave. Tako da, kada u tom svetlosti pogledamo, vratit ćemo se nekoliko koraka unazad civilizacijski istorijski, da vidimo da li je postao jedan trenutak u kome se to nama dogodilo ili smo oduvek imali taj zalog u sebi. Proučavajući pre svega iz intelektualno-filozofskih razloga našu istorijsku prošlost, našu mitsku prošlost i prošlost ostalih slovenskih naroda, videla sam jedan interesantan koren koji je prilično različit od animizma, totemizma, od paganizma ostalih naroda. Evo, ograničit ćemo se na evropske, recimo na najrazvijenije civilizacije, na rimsku i vizantijsku. Koren vizantijske je bila Grčka. I samo ćemo nekoliko rečenica njihove stare bogove da definišemo i da vidimo da oni imaju bogove koji su u rodbinskim relacijama, jedan je otac, jedan je sin, jedna je žena, jedna je kćerka, jedan je zet, jedan je ljubavnica i tako dalje, jedan je ljubavnik. Znači, vrlo specifičan, kako bih rekla, mitologija božanstava, koja su u zavisti, u sukobi, u svađi, u mržnju, međusobno, govorim za bogove. A njima su osobine dali ljudi, ako mogu tako da kažem.
u međusobnim ubistvima i tako dalje, međusobnim ratovanjima, podmetanja, prevara, podvala, obmana, preljuba i svega onoga što krasi ljudsku prirodu. A gledano na slovenska božanstva toga apsolutno nema. I to je vrlo interesantan fenomen. Kad govorimo o Slovenima, možemo o većini Slovena govoriti da su imali skoro zajedničke korene u tom panteizmu, božanskom panteizmu. I poštovali su bogove ili božanstva kao sile prirode i sile prirodnih procesa. Najčešće su to bog vatre, ognja, vode, šume, vazduha, neba, zemlje, stočarstva, znači svega onoga što je vezano za ljudsku prirodu. Boginja lepote, boginja mudrosti, boginja zdravlja, boginja proleća, boginja zime i jeseni, boginje života i rađanja, boginje smrti i umiranja, recimo Morana, smrti i umiranja, boginja rađanja živa, znači ona koja je živa, inače na hebrejskom to znači Eva, a današnjim jezikom živka. Mislim, govorimo ime koje ona znači. Morana, boginja smrti, Lada, boginja, Vesna, boginja proleća, onda Lada, Tara, boginja lepote, umetnosti, mudrosti i tako dalje i tako dalje. Znači, vezane su za nekakve arhetipove dobra, plemenitosti. Postoji poneko božanstvo vezano za sistem zla, ali veoma malo. Svi su vezani za prirodnost. Imamo svetovid, najznačajniji bog, onaj koji sve vidi. Perun, da kažemo nekakav vrhovni bog, Svarog, nebeski bog, jedan bog koji je jedan na nebesima. Sad samo kratko i opisno govorim, Triglav, bog sa 3 glave, 3 vida, 3 lika, a to je praobraz na neki način ili praznanje, onako nemušto i nesvesno, Boga u Svetoj Trojici slavljeno, kako ga mi danas poznajemo, slavimo i veličamo i poznajemo kao pravoga istinitoga Boga. Znači, imamo i Boga rata, Boga groma, Boga vode, zemlje, vazduha, stočarstva i tako dalje, kao što rekoh sada. Rijetko Bog podzemlja, Bog pakla, Bog mraka, zla, uništenja, destrukcije, skoro da ne postoji. Postoje samo sile koje su sile, kako da kažem, negiranja života, koji se zovu hrišćanskim jezikom demoni, a u slovenskoj mitologiji vampir, je li tako? Kada se govori o mitskim, recimo kao što su vile, mitskim bićima, one su prekrasne lepotice sa anđelskim krilima, koje su na neki način saradnice i pomoćnice ljudima, a ne njihovi neprijatelji. Sva ova božanstva su na neki način saradnici i pomoćnici ljudima. I zašto ovo govorim? Govorim iz razloga što korenito, dakle, panteistički period slovenskog bivstvovanja, to je skoro kod svih istočnih i zapadnih i južnih Slovena prisutno, na neki način ima zajedničke korene i, kažemo, ostaje na nivou sila prirode. Premda staroslovenski svet dobro poznaje svet java, prava i nava. To su 3 nivoa postojanja stvarnosti. Svet nava je pakleni svet, svet java ili pojavni svet jave, to je ovaj vidljivi naš svet, i svet pravi je onaj pravi svet, to je duhovni svet u koji idemo posle života. I to je vrlo interesantan fenomen podele koji je nekako, ako mogu reći slobodno, zdrav i prirodan. Verovanje u zagrobni život, da kraj života ne prestaje sa našim zemaljskim bivstvovanjem, tipično kod svih, i veoma veliko poštovanje predaka. Čak do te mere prisutan kult predaka, jer su zajednice slovenskih naroda bile rodovske, zasnovane su na rodu i plemenu, manje na državnosti, zato stare slovenske države nisu toliko bitne, nego baš rodovske zajednice, koje su se kasnije oformile, ali govorim u ranijim vremenima. Dakle, poštovanje pretka je bilo velika svetinja i predaka velika svetinja. Smatralo se da uvijek postoji jedan sveti predak koji je naročito bio obožavan, koji je čak sahranjivan u temelje kuće, da bi na njemu počivala dom, kuća, potomstvo. Naprimjer, to se kasnije u hrišćanstvu preobrazilo u našu krsnu slavu. Do te mere je to bilo koja je zaštitnik doma, svetitelj koji je zaštitnik doma. Do te mere je to bilo snažno jako, da to naši ljudi nisu želeli niti mogli da odbace, jer su smatrali svetinju život, znaju da ne počinje od njih, nego da se dobijaju na dar od predaka i predaju ga potomcima i da ta linija života
primanja i predavanja života mora da se obeležava naročitim poštovanjem. Međutim, kao što sam rekla na početku, ipak je to bio duhovno dečiji uzrast ljudske duše. Svaki paganizam i svaka bezboštvo u ličnosti čoveka je dečiji uzrast ljudske duše. To je stanje svesti kada čovek još uvek nije sagledao sveukupnost života, još uvek gleda sebe parcijalno i kao česticu postojanja u ovome svetu, a ne sabornost i zajedništvo, prvo u svome domu, pa u široj porodici, pa u porodici koja se zove crkva kao domaća porodica i crkvena porodica, pa u vaseljanskoj porodici čovečanstva, koje je takođe svo jedno telo, a različiti udovi, kako se i kaže, za crkvu Božiju na zemlji. Znači, čovek u svojoj mladosti naravno ne može to poimati, ali čovek kada postane duhovno zreo i čovekom vlada sujeverje. Znači, nema čoveka bez vere. Sujeverje je zamena za veru, umesto vere. Možemo i slobodno, to je nemanje pune osvešćenosti istinite vere. Sile i moći vere, koja je toliko moćna da joj nema stvari koja nije neizvodljiva s pomoću i blagodaću Božijom, ukoliko je volja njegova saglasna našoj volji. I ukoliko tražimo i ištimo nešto što je blagosloveno i dobro. U tom slučaju je, možemo reći, taj paganski panteizam slovenskih božanstava bio neka mera sujeverja, jer nije bilo i naučnog opravdanja i duhovnog razumevanja sila stvarnosti, pa su se vidjele određene sile iza svega što dela u prirodi i na neki način, možemo reći, malo sujeverno i poštovale. A u duhovnom smislu to je ipak duhovni mrak. Ovo naročito govorim jer danas postoje pokreti povratka na te rodnoverne i stare božanstva, to ću malo kasnije reći. To je ipak bio duhovni mrak, jer je duhovna svetlost osvetliti spoznajom da postoji viši princip života koji se zove Bog, božanstvo, božanski princip, i koji svima nama daruje život i sve ostalo što ide sa time. I to je najviši stupanj svesti. Najviše što čovjek može da postigne na zemlji jeste da dođe do svesti, da je bogoliko biće, da je stvoren po podoblju Božjem, da je obrazac i ikona Božja predana njemu, da je realizuje podvigom u sebi i da to živi u svojoj svakodnevnici, da u to veruje i da to prepoznaje kao smisao svoga postojanja sa ciljem da duhovnom napredovanju nema kraja, ni u ovom, ni u onome svetu. To je nešto što je jako bitno i da je smrt samo jedan prelaz, znači kako i kažu pravoslavni lepo, nikada ne kažu umro, nego upokojio se. Znači, uspokojio se. Ili preminuo, znači. Ili neka vrsta predaha i prelaska u drugu dimenziju postojanja. Čak lepo deluje i zvuči, a sahrana istinitih hrišćana je radostan događaj, ne tužan, ne žalostan. Monaha je veselo, jer se slavi vaskrsenje, slavi se umrlo telo zemaljsko, a da rađa se duh i duša u Carstvu nebeskom, rađa se telo duhovno. Dakle, viši smisao postojanja. I to je zaista jedna prekrasna i predivna vera koja je obećavajuća, jer bez toga život na zemlji je nihilizam, tužan, depresija, besmislen. Svako bi se živi pitao što ustajem i ležem i radim po ceo dan, svaki dan i što se ovoliko žrtva. Koja je svrha svega ovo? Čemu sve ovo? Ali ako imamo obećanje večnog života i ako imamo svest da ćemo biti njegovi naslednici i ako ga praktikujemo ovde sad, onda sve što radimo prinosimo na dar Gospodu i blagodarnost i slavoslovlje Boga, a onda se ono oplemenjuje, umnožava sila u nama, onda je naš život služenje i bogosluženje, služenje Bogu i bližnjima. Onda je to radost, onda je to kreacija, onda je to stvaralački način života koji nikada nije dosadan, nikada nije mučan, bez obzira koju vrstu profesije radimo i gde da se nalazimo. Onda žrtva svaka ima smisla jer je ona nagrada sama sebi, a naročito žrtve ljubavi. U tom kontekstu kada smo napravili razliku i videli koliko je važno i bitno imati hrišćanski duh i hrišćansko poimanje svesti, možemo se vratiti na civilizacijski kod slovenskih naroda, kako se to i kada se to njima dogodilo, to jest nama. Kada pogledamo mapu sveta, vidimo da do polovine današnje Evrope otprilike živi slovenski žilj, najvećim delom, slovensko stanovništvo. Imamo istočne Slovene, Ruse, Beloruse, Ukrajince, imamo zapadne Čehe, Poljake, Hrvate, Slovence, imamo južne, znači svi balkanski narodi bivše Jugoslavije zajedno sa Bugarskom, znači to su južni Sloveni. Imamo jedno umetnuto polje potomaka Huna, to jest Mađara, i potomaka Vlaha, to jest delimično Rumuna, romanizovanih naroda koji su ipak najvećim delom staro slovensko stanovništvo.
Znači, možemo reći da taj koren, taj etnos ili opus koji zahvata ogroman deo čovečanstva, preko 50% Evrope, ne računamo u ovom slučaju Aziju, kao takav postoji oduvek. Oduvek je na tom istom prostoru. Delimo ga na istočne, zapadne, južne, u današnjem smislu i geografski, a donekle kulturološki, a svakako i religijski, kao što su istočni pravoslavni sa nekim elementima unijačenja sada kod Ukrajinaca, južni su pomešani i katolički i pravoslavni, a zapadni Sloveni su katolički. U svakom slučaju su jedni i drugi, neko pominja još i polapske, severne Slovene, polapske, to je sever Poljske i sever Nemačke, gde žive lužički Srbi konkretno, kojih je ostao veoma mali broj, koji su uglavnom germanizovani, a koji su istorijski i živeli na tim delovima. Znači, ali možemo slobodno reći da je većina slovenskih naroda hrišćanska danas i da dele vrednosti hrišćanske civilizacije. Kada se vratimo unazad, možemo reći da su Sloveni u različitim epohama hristijanizovani, govorimo masovno hristijanizovani, to znači da su vladari toga vremena primili zvanično hrišćanstvo i počeli da ga upražnjavaju i kao državnu zvaničnu religiju i na neki način su presekli sa tradicijom paganskih verovanja koje su do tada bile na snazi. Recimo Slovenci u 7. veku, Hrvati, Srbi, Bugari u 9. veku, kraj 8. početak 9. veka, recimo ovi južni, zapadni Sloveni, znači Česi, Slovaci, Poljaci, s time što su u ranije vremena tu bili druge države, Moravska država, znači u 9. veku i istočni Sloveni, Rusi, Ukrajinci, Belorusi, uglavnom rusko govorno područje, znači u 10. veku. Možemo reći da između 7. i 10. veka uglavnom ceo slovenski etnos hrišćanizovan najvećim delom. Ta hrišćanizacija nije išla ni malo lako i to nije imalo ni malo dobrovoljno. Najčešće je bilo i ognjem, i mačem, i prisilno, i po naredbama i veoma teško. Možda je najveći proces hrišćanizacije najlakše bio čak na Balkanu, samo iz razloga jer je Balkan bio sfera uticaja još prve crkve, znači prvi apostoli su propovedali još na Balkanu i znači slovenski narodi, južni slovenski narodi su ovde naišli na složenu crkvenu organizaciju. Dakle, apostoli Pavle, Petar, Tit, Timotej, Luka i još drugi su propovedali, neću se vraćati u detalje, ali propovedali su na Iliriku kako piše, Ilirik je ceo Balkan, znači i to piše u Svetome pismu da je to bila i Dalmacija, i Makedonija, i deo današnje južne Srbije, deo Albanije, deo severne Grčke, znači to je sve bilo deo Tesalije, deo Trakije, dakle to su bili gradovi koji su u to vreme još primili hrišćanstvo. Što znači da je od početka propovedi apostola hrišćanstvo propovedano i na ovim našim prostorima. Na kraju i veliki crkveni centar je bio u Sirmijumu, u vašoj ovde blizini. Znači, to je bilo episkopsko sedište, znači u vreme Ćirila i Metodija 9. vek episkopsko sedište je bilo u Sirmijumu, u Sremskoj Mitrovici. Što znači da je bilo mnogo hrišćana kada je bio episkop i kada je bilo potrebno napraviti jedno episkopsko sedište na ovome tlu. Postoje mnoga žitija svetih, svetitelja i svetiteljki koji su ispovedali hrišćanstvo i u 1., 2., 3., 4., 5. vekovima naše ere i stradali veoma, dali živote svoje za Hriste i za Boga i pogubljeni u strašnim mukama. Imamo Ermila i Stratonika u Beogradu, kome je posvećena jedan od oltara u hramu Svetoga Save, jer su tu mučenički postradali za Boga i bačeni su u Dunav. Znači, to su bili isto hrišćanski centri i Sving i Dunum, znači Beograd i tamo prema Smederevu, dakle onda Sirmijum, a to su bili i civilizacijski putevi toga vremena, kao što su i danas. Da imamo punu svest o tome da ovo je jedan važan civilizacijski, istorijski centar, veoma važan. Sve imperije sveta su prošle, značajnije imperije sveta, evropske i azijske, su prošle kroz naše tlo. Sve su pokušale da osvoje ove prostore. Beograd je grad koji je 144 puta rušen i osvajan.
grad koji je najviše puta u istoriji osvojan i rušen. Znači svaka vojska koja je širila svoju moć uticaja je želela da osvoji ove prostore. I ne slučajno, kao što reče jedan putopisac, ovo je sveto sedmorečje, to je njegova rečenica, baš je lepo rečena, jer na kratkom području i plodno jedno tlo sa dobrom klimom, govorimo o klimom i u ranijim vremenima kada su severno od Alpa bili lednici i ledeno doba i kada nije bilo ugodno i prijatno za život u starijim vremenima. Znači, logično da se ovdje civilizacija razvijela jer je bilo ugodno i moguće razviti civilizaciju na ovim prostorima, a ovo sveto sedmoračje na 7 lokacija se nalazi 7 reka značajnih, je li tako, Dunav, Sava, Drina, Morava, Tisa, Tamiš, eto, nadam se da sam ih sve, Drava, nadam se da sam ih sve nabrojala. Znači, u veoma malom, možda 40-50 km krugu, one se ulivaju i se stiču na ovom prostoru, na ovim prostranstvima. A doline reka su uvijek bili civilizacijski centri i kulturni centri samim time. Znači, hrišćanstvo na Balkanu prisutno od početka i samim tim i hrišćanizacija, da kažemo, Srba, je išla lakše, brže, naravno pripisuje se i zvanično jeste tako Ćirilu i Metodiju i njihovoj ravnoapostolnoj misiji, koji su, kao što smo mnogo puta naglasili, a to je rekao sveti vladika Nikola i drugi svetitelji, po ocu su bili Vizantinci, zvanično kao danas što bi bili recimo Evropljani, nešto što je civilizacijski, na primer, atraktivno, a po majci su bili slovenskog roda. Čim su imali slovenske krvi i rode i korene, naravno imali su i maternji jezik, i babe, i dede, i strine, i ujake s kojima su razgovarali i znali su taj svoj maternji jezik, zato su i između ostalog mogli da krenu na takvu misiju, da imali su i druge predispozicije, učenost i znanje, i spremnost, i veru, i obrazovanje, i tako dalje, veliki uticaj društveni, ali su istovremeno imali ljubav za taj rod, svoj rod, kome su želeli da prenesu svetost vere i prihvatili misiju, pa i živote svoje dali za nju. Teško da bi dali, recimo, možda, na primer, za tuđe, ali za svoje su zaista spremni bili da budu razapeti na krst, duhovno i fizički mučeni, maltretirani, proganjani, zatvarani, sa pretnjom da će biti ubijeni, što potvrđuje i vrednost, važnost i validnost njihove velike misije, znači koja se odigravala u 9. veku. Ali oni su svakako došli na plodno tle. Oni su došli na plodno tle čak i u Rusiji, u Hersonu. Kaže se za Ćirila i Metodija, kad su došli, dadoše im neke knjige, crkvene hrišćanske knjige, prevedene već na ruski jezik. Što znači da i ranije u tim južnim krajevima Rusije, koji su bliže Crnom moru i gde je veći opet civilizacijski uticaj bio, postojala propoved hrišćanstva, postojala je uticaj vere i postojao je primanje, možda sporadično, jer se zvanično prihvata 10. vek, kada je knez Vladimir poslao delegaciju u Carigrad da mu pošalju propovednike vere i da mu pošalju episkope da pokrsti njegov narod i da ustroji crkvu u Rusiji u to vreme. Što znači da se to uzima za zvanični početak, jer je to istovremeno značilo, ako je on kao knez odlučio, da je tako odlučio ceo dvor, to jest cela vladajuća aristokratija toga vremena, i na taj način je crkva prihvaćena odozgo hijerarhijski i sprovedena je u narodu. Takav uticaj je trajao dugo vremena i možemo reći, ja mogu nekako da kažem da se i danas to osjeća u izvesnom stepenu i u izvesnoj meri u ruskome narodu. Kod nas je to malo išlo drugačije. Mi smo primali u grupama, pojedinačno, kako je ko se gde nalazio i zaticao, i možemo reći da hrišćanizacija u svakom smislu i do dana današnjega traje. Ona nikada nije prestala. Jer je bilo vremena kada je cvetala, kada je bujala, kada je napredovala, kada je bila podržavana od države i od crkve, razvijala se i davala je velike dobre i duhovne i kulturne plodove u narodu, pa se gasilo uz loših istorijskih okolnosti, možemo to reći da je bilo kod nas u opasnosti u vreme najezde Turaka, znači druge vere, islamske vere, i gašenja naše nacionalne samosvesti, a i vere sa velikim naporom održavanja tajne vere, ali ipak je ona održala, pazite, vreme kada nismo imali državu, kada je narod bio ugnjeten i materijalno, ekonomski, politički, istorijski, na sve moguće načine razjedinjen i nije mu bilo dozvoljeno političko okupljanje u jedinstvo, a državotvorno da ne govorimo, ali je na neki način tajnu vere očuvala biće narodno.
i koliko je važna vera. Ako spoljašnje telo je bilo udareno i raspalo se, ali ono unutrašnje, tajanstveno, duhovno, ostalo je sačuvano i taj oganj i plamen vere pronelo kroz mrak bezboštva, bogoborstva, tuđinaca i nama strane vere tada i danas, koja nije, da kažemo, prikladna našem biću, našem stilu i načinu i života i razmišljanja i poimanja i pogleda na svet, dok je hrišćanska vera utkana u srž našega bića i odlično se nakalemila na staroslovenski prirodni panteizam. Ono je bilo prirodno verovanje u Boga sa 3 glave, 3 glava, u stvaroga Boga neba, kao glavnog tvorca neba i zemlje, a ovo je jedno civilizacijski viši stupanj svesti, osmišljavanje i davanje smisla, logosnosti, davanje objašnjenja kakav je taj Bog, pravila, dogmata, učenja i razumevanja zašto mi verujemo tako kako verujemo. I možemo slobodno da kažemo, zato se istinsko pravoslavlje, pravo ispovedanje vere, istinsko ispovedanje vere u celosti održalo uglavnom među slovenskim narodima. Nažalost, sa tugom možemo da konstatujemo da zapadni narodi lagano napuštaju hrišćansku civilizaciju. I oni sami, njihovi ideolozi, njihovi naučnici, umetnici, njihovi intelektualci sami govore da žive post-hrišćanskoj epohi. Oni tako kažu, post-hrišćanskoj epohi. Što znači, trebalo bi po tome da znači da ona je prošla i da ona više ne može da odgovori na izazove ovoga vremena. Ali da nema pravoslavnih naroda i da mi ne postojimo, možda bi se na neki način sami za sebe mogli da kažu. Ali mi smo svedoci i naše postojanje da upravo nije tako. Da upravo se može živeti, opstajati u ovom modernom vremenu kao narod Božji, kao laos, kao izabrano carsko sveštenstvo, da se može služiti Bogu, a da se može biti i savremen, i modern, i naučan, i programer, i naučnik, i biznismen, i sportista, i šta god hoćeš, šta je dostupno ljudskim sposobnostima danas, sa sve pravoslavnim duhom i filozofijom života. Pravoslavna filosofija života je najsavršenija, najkompletnija i lepša filosofija koju čovjek može da ponudi čovečanstvu. Ja delim reči svetitelja ruskih, bogotražitelja, srpskih svetitelja, Ave Justine, Vladike Nikolaja, da poslednju reč istoriji čovečanstva daće slovenstvo i slovenski narodi. Kaže Vladika Nikolaj, svi su na zemlji narodi imali periode kada su se naročito isticali njihov značaj, njihova uloga, njihova kultura i njihovo imperijalno vladanje. Nećemo se vraćati unazad istoriju. Zapadna Evropa se uglavnom na nju odnosi i njenu kulturu živi celo čovečanstvo, ona je nametnula celome svetu. Ali, kaže, samo slovenski narod je bio prilično ugnjeten, proganjan, omalovažavan, učinjen je kao drugostepeni narod. Pazite, priznate su žrtve Jevreja, što treba da budu ispravno, je da budu priznate kroz holokaust, znači 6 miliona, ali 27 miliona ruskih i nekoliko miliona ostalih Slovena, znači 30 miliona slovenskih žrtava nimalo se ne pominje kao nešto što je vredno pomena, pominjemo mi na parastosima, molimo se Bogu, računamo ih u svetitelje, u mučenike, one koji su stradali na pravdi Boga, ali govorimo svest čovečanstva, zapadnih ljudi. Ne smatra da su te žrtve treba da postoji kao što postoji antisemitizam, treba bi možda da se uvede i antislovenizam, antisrbizam, kao kategorija gde si ti neopravdano mrziš čoveka samo zato što je rođen u drugoj religiji i pripada drugome rodu i drugome narodu. Znači, delim mišljenje Vladike Nikolaja koji kaže da će poslednju reč istorije čovečanstva dati slovenstvo, njega Bog čuva za kraj istorije. Ono je prošlo jedan trnovit put. Prošlo je put i ogromna masa slovenskog tela, nikada nije bila osvajačka, nametačka, nametljiva, ona nije otimala tuđe teritorije, uglavnom je opstajala na svome i branila svoje, najvećim delom, neke nijanse i nekakve finese možemo da uočimo, ali ne i neke drastične osvajačke pohode. Slovenstvo znači ima tu jednu mirotvornu funkciju, pa i temelj bića koje želi da živi u miru, u spokojstvu, da se razvija, da napreduje, da poštuje druge, da traži da bude poštovano i kao što smo juče rekli, sada ću da ponovim, da se rado žrtvuje za dobrobit porodice, zajednice, društva, naroda i drugih naroda u celini. I to je razlika između principa zapadnog čoveka koji je oličen u Ničevom nadčoveku,
koji smatra sebe superiornim, gordim, dominantnim i u slovenskom sve čoveku koje je iznedrilo sveto pravoslavlje, koji ima za cilj i za zadatak da na neki način to sve čoveštvo pokaže kao spremnost na žrtvu ljubavi bližnjima, za razumevanje čovečanske prirode ne samo u sebi i svojim bližnjima, nego u svim ljudima, u svima narodima. I to je ono, kao što je rečeno, zašto Bog čuva slovenske narode za kraj istorije, sveto pravoslavlje kao najsavršeniju filosofiju života, najduhovniju religiju koja ima najveću vernost dogmatima koje nas učio naš Gospod Isus Hristos, koja je to očuvala od prvih vekova hrišćanstva do dana današnjeg, nepovređene, neizmenjene, koja je svetim predanjem i svetim pismom prenela svojim potomcima do naših dana i naših vremena, onako kako su verovali u prvim vekovima, 3., 5., 10., 15. verujemo i mi danas, i koliko god bude bilo ljudi na zemlji, verovat će tako do kraja veka i vremena, svi oni koji ostanu verni svetom pravoslavnom predanju i svetome pismu i njegovom učenju. Znači, i u tom kontekstu i u tom svetu možemo da vidimo da je, zato smo počeli ovakvu široku priču, da je onaj praslovenski paganizam, a da naglasim da su prasloveni imali jedan jedinstveni jezik, to je jako bitno. On se tek kasnije, zvao se praslovenski, kasnije staroslovenski, on se tek kasnije izmenio u pojedinačne jezike, poljski, češki, slovački, srpski, hrvatski, i na koji način, ruski, na koji način se, ukrajinski, na koji način se menjao, vidimo upravo danas kako se usitnjava na balkanskom području, od autohtonog srpskog jezika se dobio i hrvatski, i crnogorski, i bošnjački, a to je zapravo srpski jezik, osnova je srpski jezik, ovi su svi izrasli kao narečje iz našega jezika. To je proces takav, ne mora da znači da je večan, kao što je da proces rastakanja, može jednom času doći i proces sažimanja, ali treba se držati pravog istinitog puta i imati hrabrosti da se nosi ispoveda, bez straha, naravno sa inteligentno, bez agresije i nametljivosti, ali sa argumentima, to je ono što je najbitnije i najvažnije. Tako da slovenstvo koje je prošlo jedan dugačak put u susedstvu zapadne Evrope, nećemo se iznenaditi ako dođe čas i moment da preuzme primat baš u duhovnom pogledu, baš duhovnu zastavu koju nosi visoko, koja se vijori visoko, u smislu etičkom i estetskom. Baš na način, jer sunovrat zapadne civilizacije je počeo i dalje ide na moralnom nivou. Dakle, malo se trenutno zaustavilo, ali videli smo sami kroz javne događaje kao što su pesme Eurovizije ili otvaranje olimpijada, recimo, kako bi rekla, sistem vrednosti koji nastoje da promovišu kao bitan. Ali to nije prvi put u istoriji. Sve civilizacije su na vrhuncu svoje moći počele da se propadaju tako što je došlo do etičkog kvarenja. Svaka je, i to je večiti proces, zato što se ta civilizacija uzoholila, suviše visoko je počela sebi da misli. Oholost je borba protiv Boga, gordost je smrtni greh. I kod čoveka i kod naroda. Čim se pogorde da su oni bogovi na zemlji, a nisu, isto su slabi ljudi koji mi, svi ovise od milosti Božije. Znači, i počnu ono što je bilo kreativno pa i vredno poštovanja evropska kultura i civilizacija koja je zasenila ceo svet i nametnula mu svoj sistem vrednosti, najvećim delom sveta, možda ne u celosti, ali ajde, recimo tako možemo reći, upravo sada počinje da se dešava suprotan proces. I to stvara proces degradacije, proces destrukcije, proces urušenja. Zašto? Jer ne može čovjek biti na mestu Boga. Ne može biti čoveko Bog na zemlji, nego Bogo čovek koji je Gospod Hristos, a mi njegovi saradnici, sluge i saradnici, prijatelji i srodnici, kako se kaže u Svetome pismu. I to je osnova duhovnog zdravlja slovenskih naroda i slovenskih pravoslavnog hrišćanstva u civilizaciji. To je osnova duhovne krepkosti, snage, volje, izdržljivosti, sposobnosti da se kreira, da se stvara, da se održi u teškim vremenima, što smo mi milion puta pokazali u nemogućim istorijskim okolnostima, samo zahvaljujući toj živosti duha i duše koja ima duhovnu vertikalu u Gospodu. I to je i zalog da će ona ne biti pobednik na nekakvom vojnom polju, pa ni na političkom, nego na kulturnom, duhovnom, moralnom polju. Najpre i jeste.
jer će ponuditi novu formu i novi model čovečanstvu koje je došlo u tragični bezizlaz, u tragičnu katastrofu, jer ona nudi šta? Na kraju nudi smrt, pakao, propast, uništenje, destrukciju, nemoral, bezakonje, sve vrste bezakonja, jad i bedu u krajnjem slučaju. Za čoveka, čovek nije saznan da tako živi. Čovek je upravo saznan da slavi Boga, da slavi život, lepotu, dobrotu, milost, zdravlje, da se raduje životu, da budemo deca Oca Nebeskog, jer je on naš Otac, kako kažemo u molitvi Oče naš. Zato je sazdan čovek na zemlji. I mi to osjećamo nekako dušom i protivimo se tomu, nećemo tome da se pokorimo. Imamo neku meru tolerancije i trpljenja, jer mora da se trpi, spašće se onaj ko pretrpi do kraja, ali se u duši ne saglašavamo i ne dajemo svoj pristanak. I hoću da kažem da ove istočne civilizacije koje je Bog sačuvao duhovno zdravlje mogu ne porobiti čovečanstvo, nego ponuditi mu slobodu od samoga sebe i tragedije koju je izabralo i koja ne vodi nikud. Umesto tragičnog bezizlaza imamo preobraženski, vaskrsni izlaz u večni život koji počinje ovde i sada. I to naše društvo zna i prepoznaje, to su vrednosti za koje smo sazdani, rodili smo se, nosimo ih i jesmo njegovi nosioci, ne samo u Srbiji, nego na planeti gde se god pojavimo. To svedoče hiljade i hiljade crkava iza nas koje smo ostavili. Ako smo i otišli sa tog područja, ali smo pretopljeni u te narode, recimo u Mađarskoj sam bila imala predavanje, 60 pravoslavnih crkava je bilo tamo koje su Srbije osnovali. To se u svim okolnim narodima dešavalo, u Bugarskoj, u Rumuniji, u Grčkoj, u Albaniji, u Hrvatskoj, po cijeloj Evropi, iako smo tamo postali možda manjina, negde nas više i nema, možda smo se pretopili u njih, možda bolji deo njihovog naroda je iz ovog korena iznikao, ali je istovremeno ostavio blagosloveno nasleđe, nije ostavio prokletstvo iza sebe, nego blagosloveno nasleđe, blagoslovenim potomcima, blagosloveni preci, blagoslovenim potomcima. Čak i svoje junake koji oni, Skenderbeg bio Đorđe Kastriotić, to znate, on je Srbin, znači nisu našli boljeg junaka Albanci da bude njihov predstavnik pred čovečanstvom nego Srbina koga su preimenovali u Albanca. Janoš Kunjadi, ne znam, nekoliko ima u Bugarskoj, Rumuniji, ima i u Grčkoj, neću da širim dalje temu, svetitelja koji su gradili hramove ne u njihovim državama, to su ranije bile srpske države, pa su oni u svojima gradili, ali ostali na tim teritorijama da svetle svedošću bogospoznanja onima koji su došli kasnije. I to Srbi rade, kažem, u celoj Evropi, rade u Americi, rade svuda. I neka dao Bog da bi tako i ostalo do kraja vremena i sveta, da budemo verni, istiniti narod Boži, da onaj naš dečiji uzrast, slovenski, paganski, prehrišćanski, svakde iznova u nama preobražavamo i dan danas ga imamo u sebi. Jer uvek kad odstupimo od vere, mi se brzo priklonimo onom sujeverju, onom paganizmu i on nam postaje Bog umesto pravoga Boga. Mislim, to je često kod naših ljudi. Naročito to vidim kod umetnika, kod intelektualaca, koji to hoće da ovaplote u svojim delima, u svojim pesmama, u svojoj književnosti, ali iako nisu zlonamerni, ali to je malo za čoveka, to nije dovoljno. To je kao neka dečja priča, neko snoviđenje, onako pipavo u mraku. A kad smo osvešćeni hrišćani, mi hodimo u svetlosti. Mi znamo šta govorimo, zašto govorimo i kome govorimo. Znamo zašto pišemo pesme, knjige, s kojim ciljem i s kojom svrhom. Znamo o kome svedočimo i za koju svrhu. Znamo i put kojim idemo. A to je ono što nam taj put i to znanje osvetljava upravo sam Bog u nama samima i izvan nas na sve moguće načine. I to je ono što Slovenima danas možemo poželiti. Samo da kažemo još jednu rečenicu, da su mnogi zapadni Sloveni bili takođe pravoslavni u početku, do raskola hrišćanstva i zaista je u strašnim krvi i genocidu ugušen kod većine pravoslavnih duh. Bilo je to kod Čeha, bilo je kod Hrvata, bilo je kod Poljaka, kod Slovaka, znači oni nisu izdržali iskušenja na kome su se našli pa su primili hrišćanstvo. Premda, kažem, verovatno nose još uvek taj duh i možda će Bog dati da u jednom času se ujedinimo svi zajedno u istinitoj veri. U tom smislu se bio razvio slovenski panslavizam, panslavizam, 18. vek kao ideja oslobođenja od dominacije Austrougarskog carstva i stalno iznova se razvija kao jedan talas koji se digne pa pada, ne dođe do svoga kraja, jedinstva slovenskih naroda u zajedničkim ciljevima i zajedničkom duhu, ovome o kome smo sada govorili.
I čak ako mi to s polja i deklarativno i ne mašemo previše time, ali kada se mi međusobno nađemo među sobom i se stvarno i odmah razumemo, odmah se razumemo ko smo, šta smo i šta cenimo i šta volimo. Govorim za slovenske narode, iskrene i istinite. Nije tako sa drugima, oni imaju druge neke kodove, a mi imamo taj hrišćanski civilizacijski kod, kao što smo nazvali ovo naše predavanje. I danas se dešava, a to je posljedica socijalističkog ateizma i komunističkog bogoborstva, jedan veliki pokret koji je prilično opasan, da kažem u smislu uzdrmao je prilično temelje Rusije i širi se i na druge slovenske zemlje, više katoličke nego pravoslavne, na Hrvatsku, na Češku, na Slovačku, ima ga i u Poljskoj. To je pokret rodnovernih. Oni se zalažu za povratak iskonskoj slovenskoj veri i da žive u skladu sa prirodom, napuštaju gradove, žive malo kao Amiši u Americi, onako, pokušavaju, nastoje, stvaraju takvu filozofiju života. Ona deluje privlačno, ali moramo priznati da je to korak unazad i da on ne može suštinski trajno da opstane. Može priroda, ali obožena priroda, obogotvorena. Ne priroda kao sama po sebi, nego u blagodati Božje, da se tako izrazimo. U tom smislu naša priroda ima i zadatak da se preobrazi i oblagodati, ajde baš tako da izrazimo i da tako kažemo. Onda drugi neopaganistički snažan pokret u Rusiji, to je arijevski vedizam, to je slovenski vedizam, gde se čitavi filozofski pravci, književni pokreti razvijaju, koji tvrde da su vede hinduističke, zapravo slovenskog porekla, jer i vede same kažu, to je tačno, da su 7 sveštenika Ura doneli znanje, koji su bili bele rase i došli su sa severa. Oni kažu da tih 7 učitelja koji su njima predali vede, a zapravo su slovenskog porekla i slovenskog roda. I to drevno znanje, znači su dobili od Slovena i to se sad širi masovno, čitav pokret, a da je sanskrit vrlo sličan slovenskim jezicima, srpskom vrlo prilično sličan, to je već dokazano, mnogo je knjiga napisano, to mi je rečeno i to je tačno, nije neistinito, razvijao se u nekakvim pravcima, ali koren sa slovenskim jezicima je tako reći identičan. Mnoge reči se na identičan način kažu u sanskritu. Znači, hindijski vedizam nije iznikao u Indiji i nije njihov proizvod, nego je donet sa strane, to oni sami kažu, od belih učitelja, a Rusi najviše sada uče da je to od njihovih učitelja i se zove slovenski vedizam i pristupa se njemu kao, kako bih rekla, superiornom učenju koje su takođe oni podarili čovečanstvo, a ne dravitska crna rasa, jer Indija pripada dravitskoj crnoj rasi. Ona to nije iznedrila, nego je samo primila, prihvatila i živela u nekom stepenu, koliko je to njihovim mudracima i njihovim učenjacima bilo moguće. I ova su dva snažna pravca, vrlo su privlačni, vrlo su očaravajući, ja sam čitala malo te njihove knjige, da nemam hrišćanski svest i hrišćanski pogled na to. Prilično bi me lako zaveli koliko je to magično i moćno i lepo i privlačno, tako da razumem čak one koji nisu hrišćani, a prihvate se tog učenja, kako im nije nimalo lako da se odupru, jer to objašnjava duboki mrak. O svim narodima je napisano ovim evropskim njihova prošlost, samo slovenskima vrlo malo, kao još do 9. veka kažu nemaju jezik. Nemaju pismo, izvinjavam se, nemaju pismo, što nije tačno. Pismo je ranije, a onda odjednom 2 pisma u jednoj generaciji i jedan izmisli jedno, a njegovi učenici odmah potru učitelja, ako njemu daju novo pismo, pa izmisle novo pismo. Baš naivna malo teorija, neistinita, mislim, jeste to bila reforma jezička i bivali ih i kasnije, to je činjenica, ali izmišljanje 2 pisma u jednom vremenu nije moguće, apsolutno. A do tad, kako odjednom posle došli si pismeni preko noći pa primiše 2, a pre toga niko nikada ni jedno ništa, morao je komunicirati sa ljudima, morao je zapisivati neke brojeve, morao je trgovati, postali su neki učeni ljudi koji su druge poučavali nečemu, morali su negde nešto da obeleže, zapišu i tako dalje. A živiš u okruženju da su oko tebe pismeni, to je, kažem, to je stvarno teško shvatiti i razumeti. I u tom smislu možemo da kažemo da je malo slovenska rasa oklevetana i sama je kriva, jer nije se borila da afirmiše tu svoju drevnu prošlost. Sad Rusi su toga svesni i oni polaze do toga da osveste taj mrak kroz neke stare Nestorove hronike, Velesove knjige, to su stare knjige koje su svedočanstvo starih vremena,
da osveste taj mrak dubokih stepa i šuma i prašuma u kojima su Sloveni živeli i da pokažu da nije bilo tako kako se na prvi pogled čini i objašnjava se kroz ovaj arijevski vedizam i antički vedizam, jer antika potiče od Slovena i to je tačno, jer kao što znate Sloveni su se starim vremenima delili na zapadne i istočne, Ante i Veneti. Veneti su zapadni Sloveni, a Anti su istočni Sloveni. I reč antika počinje od Anta, znači. I ona se pripisala Grčkoj, a u stvari je zaista originalna slovenska reč i odnosi se na narod koji su se zvali Anti. A Veneti su osnovali Beč, Venetiju, Veneciju i Veneto oblast, znači to je bila čitava zapadna Evropa koja je bila dominirajuća, kao što znamo. Takođe slovenska državnost. Postoji čak i dosta knjiga koje ne pišu slovenska Austrija, znači koja je germanizovano slovensko pleme na tom području koje je pripadalo zapadnim Venetima. Ovo su sve zanimljive nabacane teme, mi ćemo ove da naše teme privesti kraju za istraživanje u mnogim pravcima. Ovo je jedan pokušaj bio i napor da malo osvetlimo do jedne granice i osmislimo naše postojanje civilizacijsko, našu kulturu, našu tradiciju, naš folklor, znači trajanje u starim vekovima, u kasnijim i u savremenim koji smo i mi očevici, u kome možemo slobodno reći da ima svega. I tog panteizma, i tog starog folklora, i tih starih verovanja, i običaja prisutnih, ali preobraženih kroz hrišćanstvo, u Božiću, u slavi krsnoj, kako su se nekada slavili, recimo, stari preci, a naročito u ispraćanju mrtvih na onaj svet. Na identičan način su i stari ispraćali mrtve. I tako dalje. U tom pamćenju predaka, u tom našem odnosu prema groblju i tim hrani na groblju, što se svi drugi čude, ali neko lepo rekao, Momo Kapor je rekao, ja sam počeo to da cenim kod Srba, kad sam shvatio da je to slavlje života. Mi smo ispratili ono koji je otišao i svi ćemo otići, ali mi koji smo ostavili nastavimo da slavimo život. Da to uopšte nije tako strašno kao što se nama čini na prvi pogled. Neki kritičari kažu da to nije u redu, da ne bi trebalo tako. Znači, pravimo jedan dijapazan samo razmišljanja na ovu temu koja ukazuje da to ogromno slovensko more je živo, aktivno, delatno, traje i ima divnu, procvetavajuću i afirmišuću perspektivu kroz pravoslavlje, kroz hrišćanstvo, kao svedočenje toga puta celome čovečanstvu. I neka, eto, nama bude takva volja Božja, a mi smo saglasni. Amen. Hvala vam. Hvala vam.